Dejan Živančević, star 25 godina, likvidiran je u mafijaškom napadu na Andriju Draškovića 23. oktobra 2004. godine na autoputu Beograd-Zagreb. Na kolonu vozila u kojoj je bio Drašković, napadači su pucali iz kola u pokretu. Pucano je iz kalašnjikova. Napadači su koristili automobil Mercedes sa vojnim tablicama. Na licu mesta likvidiran je Živančević, koji je sedeo na suvozačevom mestu. U kiši metaka izrešetan je i drugi BMW, ali vozač je uspeo da izbegne smrtonosnu zamku. Trojicu ranjenih iz oba vozila odvezli su u urgentni centar. Andrija Drašković, koji je bio u blindiranim kolima, uspeo je da pobegne napadačima. Ubice su produžile dalje do obližnjeg skretanja za Hvantašku pijacu. Zaustavili su se u zabačenom delu Zemuna, gdje su u jednoj šumi u blizini ulice Izletnički put postavili eksploziv i digli u vazduh Mercedes. Na zadnjem sedištu ostavili su oba kalašnjikova. Na lice mesta ubrzo su došle jake policijske snage koje su zategle samo mrtvog Živančevića. Višečasovnom uviđaju pored operativaca SUP-a Beograd prisustvovao je istražni sudija i tužilac okružnog suda. Andrija Drašković je jedan od najkontroverznijih ličnosti sa beogradskog asfalta. Za njegovo ime vezuje se mnogo štošta u poslednjih 30 godina. Kako u srpskom jet setu, tako i u pričama o kriminalnim klanovima. Andrija Drašković je bio osuđen za ubistvo Zvonka Plećića iz Surčina. Plećić je likvidiran u restoranu Knez 11. septembra 2000. godine. Sud je Draškovića osudio na 10 godina zatvora. Andriju Draškovića su povezivali sa likvidacijom Željka Ražnatovića Arkana, ali te tvrdnje nikad nisu dokazane. Bivši načelnik lozničke policije Vojislav Jekić optužio je Andriju Draškovića da je on organizator Arkanove likvidacije. Jekić je likvidiran 27. aprila 2006. godine. Ubistvo nije rešeno. Iza napada na Draškovića, kako se pričalo, stao je deo zemunskog klana kako bi osvetili Arkana, ali ni ta tvrdnja nikad nije dokazana. Od ubistva Živančevića i pokušaja likvidacije Andrije Draškovića prošlo je skoro 17 godina, a napadači nisu otkriveni.